Assam HED Minister Sumronghang Dipurong Supi Kewang. Tim Karbi Anglong Autonomous Council pen Aru Cricket Home Ajota Dipurong Supi Ajo Towar Ajam ke Pathe Asai Lang Cari Jam Pusit Birta Longdun. Krisak Mukti Sangram Simati pen Longka Along Towar Karangkha. News time long pen kado ke panta kardong pajirlo number tang ton pen arjikta non hejong hills area development lapen mines and mineral cabinet minister kiki dunlong minister Sumronghang Karbi Anglong Arong Supi Dipuan Nangpale. Difu Rong Supi along HED Minister Bohanang ki do aku Difu Bagmari along MLA Local Area Development Scheme pen Thiri along le Kerai Komji Aphan Ita Paisong Mate Banduriwal along e Sompon Lumbajong MAC Mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Ratan Teron MAC Lunsing Teron MAC Dorsing Ronghang Anparta pena anke thege dingatum Chitong Dunrenti alang li Difu Circuit House along ta Songja Saipu Lamet Lamchong Kaboche Abang Phuatumapha Chingki Chithanteka Arwe nang sunsia prang ke claim bom asai kido an patang serak nang pupusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen sai arpu kido bang pu bang phimate contractor atumapan than pachini Difu Rong Supi angbong ke claim bom asai angbong towar ajam ke pathe towar ke pamat lapen mi aterang archok selam bom asonsi theglong lapen anparta Difu Rong Supi angkang Bangmari along Medical College Difu Radio Center kedam atowar matipung ayu adimalong penaan kaching thuramo deng pontanglo Tim Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapen Ari Sangho EM MAC lapen Saipu Akimiatum Sai ke claim adim ahut pen ahut lang cheri dam si apora teng pen Sai ke claim ke patang serak ji aphan Sai kam Saipu anparta contractor atumpan pingkhat tekang Tim Karbi Anglong Autonomous Council atum Aru Cricket Home Ajota Difu Rong Supi Ajo Towar Ajam ke Pathe Asai lang cheri dam pusi Birta Longdun Difu ward laka trok ke parlo Pirbi market pen Gita Saram an ka cheleng atowar Keme parlin ajok Kibi ke the sarpi sar pula pen Loka chali asumar kedam ke wang tora olo pusi Towar kedam atum ningjirenti Difu Rong Supi along ka cheleng atowar Kenang sot angbong Pirbi market pen Gita Saram an ka cheleng atowar ta isilo Non laso atowar phan Kelang ke pangnung ajok Towar kedam aran Ason akisung chitong nanglo Towar ke hengno ong ajok Pirbi market pen Gita Saram an Towar auto cheleng le tanglo Anam pen sita auto nang dun de pusi rong asor ningri renti non la so atowar phan ke heno pen ke pa jok ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council ki khibo ma phan si towar cholanglo Nun malam sopor phan dinner praman birta mungton poniksina Turkimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Jubu Sports Restaurant, HRSJ Complex, 2nd floor, Dharamnala Road, Difu, Karbi Anglong. The first and ever sports lounge in town. Tune you up with live music, dead to inject, jam pad, and pool game, where you can play with friends or play with legends, along with seafood items like octopus, lobster, prawns, squid, tuna
tuna fish, and many more are available only at Jubu Sports Resto Lounge. For reservation, contact 9957381813 or 8638462619 or 8812998125. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajang tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dhinamupi puthot bertalong bangtholo Krisak Mukti Sangram Samiti pen aru kripli arni longka along towal karangkha pon pusi kat news along bertanangle Citizenship Amendment around 2016 pawinangji lapen tinyali pen nakoti kachelenga towar selam serak nangji po akemang pensi nutun bazar along KMSS pen towal karangkha asai padu KMSS kache song arat Citizenship Amendment around 2016 pawinangji lapen kahainu atowar selam serak nangji pusi sarkar aphan than pachini towar karangkha ajok towar along kari motor chington et asonsi theglong আজি অসমখন এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে যিটো অৱস্থা নেকি অসমৰ ৰাইজে খোজ কাঢ়িবলৈ উপায় নাই ৰাস্তা ঘাট নাই মাথাউৰি নিৰ্মাণ কৰা নাই ৰাস্তা ঘাট বনোৱা নাই চৰকাৰে ৰাইজক কোনো সহায় সুবিধা কৰি যাব নাই পঞ্চায়তৰ কোনো গ্ৰামোন্নয়নৰ বিভাগৰ কোনো কাম নাই আৰু সেইখিনি সময়তে এই ৰাস্তাৰ যিটো দুৰৱস্থা হৈছে ইয়াৰ ৰাইজে বাৰে বাৰে প্ৰতিবাদ কৰি আছে প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ স্বত্তেও চৰকাৰে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা নাই গতিকে আজি কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ আৰু যদি ইয়াক তেওঁলোকে মানি নলয় তেনেহ'লে 15 দিনৰ আমি সময়সীমা দিছোঁ 15 দিনৰ পিছত যদি ইয়াৰ পক্ষত কোনো কামৰ আঁচনি গ্ৰহণ নকৰে তেনেহ'লে আমি ইয়াতকৈ ভয়াৱহ আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ইয়াৰ লগে লগে চৰকাৰক আমি সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে চৰকাৰে ৰাইজক থকা প্ৰজাক শাস্তি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শান্তি দিয়ক প্ৰজাই কেনেকৈ শান্তিত থাকে সেই ব্যৱস্থাটো কৰি দিয়ক তাকে নকৰি পেলাই তেওঁলোকে ওপৰত আকৌ আমাৰ ওপৰত অবৈধ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2016 আনি আমাৰ অসমৰ ৰাইজৰ অসমীয়া ভাষাৰ অস্তিত্ব গোটেই শেষ কৰি দিব বিচাৰিছে গতিকে আমি ইয়াৰ বাবে ভোট বিৰোধিতা কৰিছোঁ অসমৰ কোনো ৰাইজে প্ৰতিজন ৰাইজে কৈছে যে ইয়াৰ এই সংশোধনী বিধেয়ক আমি মানি নলওঁ আমিও কৃষকমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি হোজাই জিলা আমি জনাইছোঁ যে এই সংশোধনী বিধেয়ক নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অতি সোনকালে বাতিল কৰক নহ'লে অন্যথা ইয়াৰ ৰূপ ভয়াৱহ হ'ব সেই যে লাচিতৰ যুদ্ধ লাচিতৰ শৰাইঘাটৰ ৰণ বুলি কৈছিলে শৰাইঘাটৰ ৰণ এতিয়া হ'ব যদিহে এই সংশোধনী বিধেয়কখন তেওঁলোকে পাছ কৰে News time berita bang ela pon sikang ton pon ela domet thangne kurbang thu